Hello moun yo, koman nou ye? Mwen espere ke nou an form, mwen espere tout bagay mache bien pou nou. So sa fe lontan nou pa fe ti video, so men nou retounen avek an ti seri ti video sa yo paske nou gen apil demande. So nou toujou gen apil moun ka pou li ofis la pou pose kisyon sa yo. So ma pati tan sa pou mou repon avek kisyon sa yo nan video sa. So nou pa mse IG, mwen son tax preparer, mwen son credit repair specialist, et mwen regle dosye imigrasyon osi. So, anpil moun pede apre le ofisa pou pose kesyon sa. Eske si yon moun vi entre nan program Humanite Biden nan, eske li kalifiye pou azil ou bien eske li kapab fe azil? So, nou toujou repon kom se, sa ka rivo rele nou ou pa jwen nou nan lor rele nou paske sa va depande lor rele nou e disponibilite nou tou. So nou vreman eskize nou devan ou menm ki te rele nou ki pa jwen nou. E nou toujou fè tout mwen posib pou nou retounen apel sa yo. But, ou konen sa tan vreman koute, so sa ka arrive nou oubliye tout nou apel. But, sou se yon nan moun sa yo ki te kon rele nou, ou bien ki pa jwen nou, so ou ka toujou rele nou, ou bien ka ekri nou sou WhatsApp nan den numero business nou. Ok, so kesyon sa na ale avek li vreman rapide. Pou moun ki toujou a pose le kesyon sa, eske si nou entre nan program Humanite Biden nan, nou kalifiye pou azil ou bien eske nou kapab fe azil? Repons lan se oui. Whatever, nepot jan ou entre isi aux Etats-Unis, ou mette entre legal, ou mette entre illegal, otomatikman ou entre sou sol la, ou kalifiye pou fe azil. Ok? So azil la se yon nan mwayen ki ka ede ou chanje stati yo. So pa gen ouken lwa ki determine ki di moun ki entre nan Biden pa ka fe azil. So depi ou jamdou la, depi ou entre nan sou te sa, azon entre sou te sa, nepot jonte entre, ou mette entre illegal, ou mette entre legal, ou otomatikman kalifiye pou fil azil. So, eske sim fil, nou jwen kesyon sa tou, eske sim fil azil e sim fil TPS, eske yon problem nan sa? Non pa yon problem nan sa. Men, si ou gen pou al devan jij wak ap pran ou desisyon nan yon nan kes sa yo. So, pisou, nou jwen sa an pil nan ka moun ki pase sou fontye yo. So, sa ve di moun sa yo gen randev kote. So, le al kote jij la mande yo pou yo chwazi yon nan statu sa yo. So, mwen men toujou konseye kliyam yo. So, fè pi bon chwa nou konen kap bon pou nou an. E chwa ke nou wè ki ap nan prosperite nou. So, but, pa gen ouken problem sou fil azil e ou gen TPS. Pa gen ouken problem. Ou menm ki entre nan Biden, pabli ou pa gen pou al base devan jij, ou sepe bon gen ou statu pou 2 an. Pendan 2 an sa, sou fè azil, so ou menm ou pa gen jij ki pa lwen desisyon pou. Sa vle di ou ka gen TPS, ou sou program Biden nan, ou ka gen TPS, e ou ka gen azil an nan. Sa vle di pi ou an dan 3 jan. Ok? So, nepot jan liye, pa gen ouken moun ki ka fon. Nou ka toujou ansyen prezident Trump te toujou ap di ke depil moute pou vwa ke pral gen pou apil deportasyon. Sa ka arrive gen apil deportasyon. Men, si ou gwen azil an dan, fok yo tande yo anvan yo deporto. Yo pa ka deporto pandis ko gwen azil an dan. Ok? So, sa vle di, nou menm fwe maksem yo fok nou mette piye nou nan tout jan nou ka mette piye nou an dan pou nou ka benefisye sa nan gen pou nou benefisya. Mwen panse nou satisfè avèk reponsyo. Si nou gen kesyon, nak toujou le ofis la. Numero nou se 321-805 4162 407 376 47 67. Ou bi ou kal sou website nou tou ka boukon rezervasyon avèk nou ki se www.pfglife.com.
So, m kontan tande nou. So, nap toujou jwen ti bout video sa ankon. So, m souwete gen toujou gen ti tan pou nou fè ti pale ansam. Ciao, ciao. Pase bonne journée, pase bonne nuit, ça va dépendre lè ou gade video sa. Et puis, sou bezou servis sa yo tankou, ou bezou fè tax, ou bezou fè amendment tax, ou bezou fè business tax, ou bien bezou ouver business nou ofri tout servis sa yo nan office nou. So, rele nou, ou book appointment nan website nou, ou bien rele nou direct pou nou ka bo servis. So, se Ig, mwen kontan tande nou, napwe wè nan ot ti video. Ciao.